أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'alaga şükürlerimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat, selam, dualarımızda aytkandan keyin, hurmatly momin musulmanlar, Allah subhanahu wa ta'ala cuma günümüzde kut kılıp, bardığımızdan duamızды kabul kılsın, tuğra jolundan adaştırmasın. Allah Kur'an-ı Kerim'de A'udhu billahi mineşşeytanirracim fadhkuruni azkurkum واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. O pendelerim meni estegile, men silerdi esteymin. Maga şükür kılgıla, kufur kılbagıla. Allah Teala bizge daima Kaysı vaqta bolbosun Allah Taala'nı esten çıkarbay daima Allah Taala'nı estep. Men Allah'ın kulumun, sen kudrettin esisin, men alsızmın, Kudayım meni kolda, maga ber Allah'ım senin astında alsızmın dep daima alsızlığımızды bilip, Allah'ın ulu ekenin bilip, daima zikir kılışımızды, daima Allah Taala'nı estep jürübüzdü buyuruydu. Fadkuruni azkurkum. Siler meni estegile, men silerdi esteymin. Kaçan biz Allah Taala uşunda şart koyuptur. Allah Taala bizdi kaçan esteyt. Bardığımız uşul jerde niyet kılıp oturabız. Allah Taala maga uşunday jakşı bir göz karaş menen Allah Taala meni koldosu menen karasın deybiz. Allah Taala meni süysün deybiz. Süye turgan bolsa Allah Taala meni estesin dey turgan bolsak biz hem ne kılışabız? Allah Taala şart koyuptur senin esteşine. Sen esteysin menan Allah Taala esteyt. Fadkuruni azkurkum vashkuruli ve la takfurun. Siler menin bergen nimettarıma turgan turpatlarıňarga şükür keltirgile ve la takfurun. Siler kufur keltirip koybagıla. Oşo bergen nimettarımды tambagıla. Daima Allah Taala sen berdin. Akıldı da sen berdin, jaşoonu da sen berdin, ayaldı da sen berdin, bala çakanı da sen berdin, rızkını da sen berdin. Kudayım turgan turpatımdı sen berdin, şükür bolsun dep daima şükür keltirgile. Ve la takfurun, menin bergen nimettarımdı tambagıla. Ya eyyuhellezine amanu ista'inu bis sabri ve salah, innallaha ma'as sabirin. O imandu pendelerim, maga iman keltirgen, paygambarga, kıyamatga iman keltirgen pendelerim. Siler Allah Taala'dan jardam suragıla, kantip jardam suraysıňar, namaz okuw menen, sabırdуулuk menen deyt. Allah Taala gördüňüz eki uluk nerseni jaratıp durup, uşunu bizge kural kılıp bergen bardygybız oýlanaly. Birinci biz Allah Taalaga jalbarynışybızga ortomçu kılıp Kuday Taala bizdi namazdy bergen. Secde kılıp Allah Taalaga jalanyp, ibadatlardyň eň ulugu pendesi menen Allah Taala eň jakyn bolgon. Eň Allah Taalaga eger jagam dey turgan bolsaň namaz menen jagasың. Namaz okup jardam suragıla, sabır kılıp jardam suragıla deyt. Sabırdooluk kaçan bolot? Sabırdooluk bir ele başka kaygı gelgendeki sabır emes. Jırgalçılıktagı sabır, kaygıdagı sabırdan da oğur bolot eken. Gede Allah Taala bizge çöntögübüzdi tola akça, yüzübüzge tola gülkü, üyübüzge tola sүйүнүч berip koyuşu mümkün eken. Birok oşonu göter algan sabır eň negizgi sabır eken. Başına kıyınçılık gelgende musulmanyň dele Kudayga jalanyp atat. Göçöde kafiryň da Kudayga jalanat. Aralarda çala musulman bolup, yüzü jok bolup gelip bijirgen musulman bolmuş bolup, çıkıp durup kafirdyň işin kılgan munafygyň da jalanat. Al başka kıyınçılık gelgendeki sabır, al jırgalçılıktagı sabırdan oňoýrak. Urmatly bir togan mına jırgalçılykty berip Allah Taala mümkünçülükti berip bardygybız kadamybız menen basıp geldik. Uykularımız kanıp geldi. Uşul jerde juma günde uşul jerde oturganybız emçe emne nimat.
Geçe biri Kabe'da bolğan okuyan aytıp atat. Kabe'da uşintip bir kişi gelip tavaf kılıp gelip durup Kabe'tullah'nın janında oturup kaldım deydi. Oturup kalganda bir adam ele tikteydi deydi. Anam bir keste bir tuğanım minne geçke tikteysin. Je tavaf kıl, je oturup Kur'an oku desem kayra un çıkpaydı. Kayra tiktep turat deydi. 5-10 minut öttü. Ötkönde bir tuğan ne olup atasın otur. Je olbosa geçkemne meni tikteysin desem deydi. Bir tuğanım maga jardam berip koy. Emne meni daaratkanaga alып barıp koy deydi. Mintip karap tursam ne daaratkanaga bara albaysın desem eki kolu жазалма kol, temirden bolğan kol eken deydi. Eki kolu iştebeydi. Daaratkanaga alıp kirip koyçu deydi. Jaş ele deydi. Oşo 40 menen 50'nün ortasında jaşı var. Anan oşo bororudum. Özüm Kabe'nın janında otursam koy dep süyröp Kabe'tullah'dan eşik alıp çıkıp daaratkanaga kirgesem bir tuğanım men juuy albayım awratımdı. Gelip juup berip koysun bu deydi. Anan uşunday janım açıdı. Akırın arı karap awratın karabay. Şılange menen çaçıp juudum. Çıkkandan keyin baypaktarım çeçip berip başka oşentip oturup daarat alıp geldik. Daaratkanadan çıktık. Çıkkança oşentip jürögüm ыйлап çıktı ele. Karap durup oşentip Kabe'na karap durup ya Rabbal alamin. O alamdardın Kudayı özüňe şükürler bolsun. Mına bir jolku muhtaçdığıma dağı bir musulmançığı bir jolku muhtaçdığımdı kıldırdı Kudayım. Uşuğa taap bergen uşunday jürögünde imanı var. Jürögünde mehrimi var bir önü maga dayındap bergenine şükür dep ыйлады deydi. Urmatlı bir tuğan bir günde kança jalı hajatkanaga barat. Kança jolu kişige jaldıraş gerek. Biz jaldırap atabızbı bir ele nimatты. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Adam balası toyboyt eken biz. Başımızdan ıldıy altın kuyup ise kayra başka altındı engsey beret eken biz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam balasına bir koktu iki toğunun ortasını koktu deydi. Bir koktu altın bersin ikinci koktunu engseyt degen. Adamdın nafsisi bir gana toprak menen toyot deydi. Biz toprak menen gana toyot eken biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan bul nerseni. Bir tuğandar birok bolgon nimattardı giyip жүрgөн kiyimlerdi günde içip jep atkan daamdуу tamaktарды жакшы моундай чыгып турган күндөрдү моундай кубанычтарды үй бүлөдөгү нерселердин бардыгын биз ага шүгүр келтирбей коет экенбиz. Bir tuğandar gördüңүздөр Allah Taala uşu nerseni жаш кезибизде окуп жүргөнүбүздө ушул аяттарды окуп Allah Taala silerge bergen nimattарды sanasаңар sanagına жетпейсиңер дегенди түшүнбөйт элек. Бирок муну жашоо түшүндүрөт экен. Мына мындан кийин да канча жашообуз болсо ошончо жашоо менен адам түшүнөт экен. Ал учурунда эле окуп туруп алым болуп кетти деген нерсе жок. Азыр ушу кездерге Allah Taala мына түшүнүк берип атат. Дагы канчасын түшүнбөй атабыз Allah Taalага маалым. Урматтуу бир туугандар көрдүңүздөр. Bir ele oşo nimatты alalычы. Özüň ajatkanaga bara albatасыңбы? Özüңdün awratыңды özüň жууп келип атасыңбы? Ajatkanaga barыш үчүн бирөөгө жалдыраган жоксуңбу? Ушул эле nimatты ойлоп койчу. Башкасын коюп кой, башка жыргалчынын ойлобой ушул эле nimatты ойлоп койчу урматтуу бир тууган. Ajatkanaga ар кимге жалдырап калсаң эмне болот элең? Bardığımız akılımızga geleli. Oşon üçün Allah Taala'nın bergen nimattарын sanagına jete albayt ekenbiz. Kudayga şükürler bolsun. Allah Taala emne avaldı başımızga жүктөп atkan bolsa şükürler bolsun. Allah Taala keyde rızkımızды tar kılıp koysa da şükür kılsın, şükür bolsun. Allah Taala keyde bizge dost berbey koysa da şükür bolsun. Allah Taala tuğandan keyde alıstatıp koysa dağı ağa da şükür bolsun. Antkeni Allah Taala biz kiçine jaman bolup kalsak, jakınımızdan ajırap kalsak, ırızkыбызга жетпей kalsak, adamdardın katarından kiçine artta kalıp kalgan bolsak biz kaygırat ekenbiz. Birok bilsin akılыбыз menen Allah Taala'dan suradyt. Allah Taala eger daroo berse, Allah Taala'nın rahmatı, Allah Taala'nın mehrimi de bil. Allah Taala sağa berbey biraz dağı жылдар sostuk turup koysa, sen Allah Taala'nın hikmeti de bil. Allah Taala'nın sırrı, eger maga oşonu berbeyгенде maga jamandık bolmak, Allah Taala maga süýgөн üçün berbey atat, hikmet üçün berbey atat dep bil deyt. Urmattуу bir tuğan bardığına şükür bolsun. Hiç vakıtta kufur keltirbeyli. Geçine çöntөгүбүз boş bolup kalsa, biraz kvartirada jaşap kalsak menin emne üyüm jok debeyli. Biraz jөө basıp kalsak urmattуу bir tuğan menin emne maşinem jok debeyli. Bir maşineleri var. 100 000 degen dollarga algan maşinesi var. Bir urmattуу bir tuğan
Oşonun içinde baktısız bolgonlar bar. İşenip koygula. Кейбір учурда ушу эки бөт менен өмүрү bir менчик машинага отуруп алган бар. Бирок ошо бактылуулар бар. Бактылуулукту биз дүнүйөгө байлап албайлы. Бактылуулук жүрөктүн бактылуулугу, бактылуулук Аллага ыраазы болгон бактылуулук. Бактылуулук деген кандай кадар, кандай тагдыр болсо, кандай рызкы болсо, Аллахым шүгүр сага деген ошондой сезимге чыныгы ээ болгон адам бактылуулук. Жөн эле шүгүр, Кудайга шүгүр деп ооздон айтып койгон башка, ал шүгүрдү жүрөктөн жашаган такыр башка. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз шүгүр келтирели. Бул дүйнө түйшүктөр бар. Бул дүйнө жыргал үчүн келген эмеспиз. Бул дүйнө имтихан дүйнөсү. Бул дүйнөгө сен жыргал үчүн келген эмессиң. Бардыгыбыз ушуну моюндайлы. Дүйнөгө келдикпи? Алла Таала туултуп алып келдиби? Жоктон бар кылып койдубу? Атанын ушу bir тамчы суусунан эненин курсагында жаратып алып келдиби? Акыл бердиби? Басып жүрөбүзбү ушул жерде? Урматтуу бир тууган, Алла Таала бизди максат менен жараткан. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ben cinder menen insandарды, adam balasını özüme gana ibadat üçün yarattım deydi. Allah Teala'nın maksat emne? Bizge ibadat kılsın, Allah Teala'ga jalınıp jalbarsın, Kuday Teala'nı razı kılsın dep turup uşul dünyoga jaratkan. Birok maksatыбызды kançalarыбыз jogottuk, kançalarыбыз maksаттын артында кетип атабыз, Kuday bilet. Erteң menen үйүңөн чыксаң, bazarda иштегениң базарга барбайлы, ар жерде карт ойноп, ар жерде адамдар менен ар балекет кылып өзүңө пайдасыз нерсени кылып жүргөн менен барып туруп балаңа адал рызкы таап келгенден айырмасы кандай? Бул дүйнөгө жаралдыкпы? Бул дүйнөгө жаралганда, урматтуу бир тууган, Алла Таала ибадат үчүн жаралган. Ибадат десе адамдар түшүнөт, бир эле намаз окуй бериш эмес. Ибадат ошо соодаңдагы ибадат да ибадат. Көчөдө адам менен учурашканыңда ибадат. Бардыгын Кур'анда Алла Таала bizge көрсөтүп берген. Бул дүйнөгө түйшүктөр бар, кыйынчылыктар бар. Бирок кыйынчылыктардын астында биз кыйынчылыктардан канткенде кутулабыз. Bir gana Allah Taala'nın bosogosuna varıp жалбарганда кутулабыз. Allah alımlarыбыз айтат, eğer bir nerseni dua kılıp Allah Taala'dan suragın kelse, Allah Taala'nın bosogosuna var. Allah Taala'nın eşigin kakkıla, sağa berbese da ketpe oşol jerde. Dağı berbeşi mümkün ketpe, sağa 60 yıl berbeşi mümkün Allah Taala'nın eşiginen ketpe deydi urmattуу bir tuğan. Biz bir dua kılıp, ertesi günü kayna sögünüp, emne üçün tigige beret da men uşintim namaz okup atsam berbeyt. Biz Allah Taala'nı sınaş üçün gelgen emes biz. Allah Taala'ga sınalış üçün jaralganbız. Allah Taala bizdi sınaş üçün jaratkan. Allah Taala'nı barıp alıp turup maga emne beret, maga emne berbeyt dep sınaş üçün gelgen emes biz. Özübüzdün emne üçün gelgenimizdi bardığыбыз bileli. Alımlarыбыз Allah Taala'ga jalınıp jalbarganda nariste bala, bir kiçinekey 5-6 yaşar bala atasına kantip erkeleyt. Gelip durup bir nerseni alıp ber deyt. Alıp berbayım dese toktop kala, jok alıp ber dep alıp berdirgençe oşo bala misal, Allah Taala oşonu da bizge misal kılgan deyt. Oşo kiçikey bala atasına alıp berdirgençe oşonu gogorgon siyaktуу, sen emne üçün Allah Taala'nın astında gogorbaysın, emne üçün Allah Taala'ga dogurunbaysın, emne üçün Allah Taala'nın eşigin kakpaysın deyt. Urmattуу bir tuğandar, bul dünyoga jaralganda bir gana Allah Taala'dan sunalalı. Ata balasın bir kokustatıp koya turgan bolsa, emne üçün jek görgönүнөн kılbayt, kiçine tarbiye verip koyun deyt. Adam balam oңолуп kalsın deyt ar bir ata. Bizge dagı başыбызга sınoo gelip atsa, Allah Taala kiçine oğru jönötüp koysa, kiçine rızkından tar kılıp koyup atkan bolsa, biraz kiçine sınap koyup atkan bolsa, sen şükür kılgın. Asmanda perişteler Allah Taala'ga bir sınoo, bir pendesine jönötkönde periştelerge Allah Taala, men bir pendeme sınoo jönöttüm. Oşo pendemden jalbargan ünün ukkum geldi deyt eken gördüңүздөр. Urmattуу bir tuğan, bir uçurlarda bizdin jalbargan ündörübüz çok bolup ketet. Özübüzden özübüz suraylıçı, kança aydan beri tahajjudga turup bir dua kılıp, Allah Taala'ga iyilagan günüңdü, ünüңdü, bozdogon Allah Taala'ga jalınıp atkan ünüңdü estegileçi. Kança gün murun kıldın eleň, je kança ay murun kıldın eleň. Azır gebiröbüz 70'ke çıkkanbız, gebiröbüz 50'ge çıkkanbız, gebiröbüz 45'ke çıkkanbız. Bir oşo 45 yıl içinde, 50 yıl içinde, 70-80 yıl içinde kança jolu Allah Taala'ga tünde turup jalınıp jalbardık.
kança jolu keçede ketip atıp jalınıp jalbardık. Bir esteyleçi, eger Allah'a imanımız bolgon bolsa, meçitke namazda emne moda üçün okuyubuzbu. Gelip turup hazır adamdardı çurkap atkanын görsen, sahabalar uşunday deytele, Allah'ın razılık üçün, Allah menden razı bolsun dep ilgerki salihinler uşunday kılat ele. Azır kılardın bardığı namaz okusa dağı dünya üçün okuyturgan bolup kaldı deyt gelip turup. Gelip turup uşu rızkım jakşı bolup ketsin, dünyadaki işlerim jakşı bolup ketsin degen gana çenep kaldı. Adamdardın akılı uşu bolup kaldı. Salihinlerden, salafı salihin bolgan, sahabalardan, tabi'inlerden, ulu zattardın oyu anday mesele. Bir gana ahiretti niyet kılat ele deyt. Urmatlı bir toğanlar bardığımız yüreğimizde dağı bir жаңыларıyla, dağı bir Allah'a bolgan, Allah'ını göstey çurkagan hareket kılalı, Allah'ın bosavasına varıp tayanalı, Allah'ın eşigen kakkılaylı. Bul dünyada biröden surava, sağa padışa sağa uvada berip tursa dağı, tuğra adamga işenesin, başçıga itaat kılasın, başçıga başı yesin. Bir o hurmatlı bir toğan uşunday akıydany joldan yürekten çıkarıp beyle, senin ağan bayken ministri boluşu mümkün, senin inin bir gubernatör boluşu mümkün, senin dağı bir tayeken senin milyoner boluşu mümkün, senin atan dağı bir abroylu boluşu mümkün. Bir o koşoğa tayanganda dağı kança bir prosent tayanganda 100% imanın doşoğa bölüp alba deyt. Uşente bir 90% işenip gelsen dağı ar jagındağı 100-sün Allah Taalaga kaltır. Yürekti tarbiyalagandı үйrön. 100% Allah Taalaga kaltırgandı үйrön. Bardığımız bul dünyada adamga jığılsaң adam ölöt, adamga jölönsoň adam ölöt. İsteyenaga jölönsoň bir günü uşu kulayt, bakka jölönsoň al çireyt urmatlı bir toğan. Kançalagan bakka jölöngönдөр, adamga tirengenler bul dünyada bir gana şermende boluşkan. Bul tarih bardığımız oşon üçün biröge pendege tirenişten murun Allah Taalaga bolgon tirenişibizdi, Allah Taalaga bolgon işenişti, bardığı Allah'dan bolat deyli. Bul degen nerseni dağı bir başkaça düşünüp, adamdarga sert mamile kılbağınızlar. Bardığımız sert mamile emez, adam menen mamile kılıp, adamlar menen birbirine payda bolat. Bir hurmatlı bir toğan uşundan tolluk paydamaga uşundan gelet, je tolluk ziyan uşu adamdan gelet degen kata düşünükö girbeğin hareket kılalı. Bardığımız muhtaçlıktın eğlerimiz. Bul dünyada bizden Kırgız elinde ata-babalarımız aytkan söz var. Baydın dağı tuzu kemdeyt. Bagatiye тоже плачут деген бар, bilesizler mi? Biz hazır gördüğümüzдөр bay bolsa, probleması çok bolsa, oşonun probleması çok da atabız. Bir o adamdın padışanındağı probleması var, padışaday probleması var. Ministerden kançalık büyük, ministerday probleması var. 10 etaj üyü vardın 10 etaj probleması var. 1 etaj üydün 1 etaj probleması var. Bul nerseni Harun Raşid degen padışa canına uşunday bir hikmatlı adamda alıp algan eken. Daima oşonumda apendi çalış kılıp koyup bir oşondan ülgü al çeken. Bir günü uşunde oşo kızmatçısın çakırıp durup maga bir sabak berçe degende çoğun meşke ot jaktırçı padışam deyt eken. Çoğun meşke ot jaktırganda bayağı kızmatçısı ayt eken. Emi padışam uşunun eşigini açıp giçine mintip özüň baş bagıp görçü degende uşu hikmatlı nerselerdi kılçıla dep mintip baş bagıp durup uşentip kıykırat eken Bagdad, Basra, Kufa dep özü başkargan mamleketlerden şaharlardan atın aytıp kıykırıp anın gayra çıkkan eken. Emi men gireyin dep durup girip durup bıştak, nan, şım, goynok degen gana sözde aytıp durup çıkıptır. Emi bul okuyadan emnen algıla deyt. Kim kançalık bolsa oşoğa jogap beret. Kim kançalık darajada tursa oşonçoluk probleması var. Padışanın probleması ottu görgönde janağınça şaharda aytты. Şahardın içindeki problemalar destedi. Belki kızmatçı beçara gününe uşunda bir jegeni bıştak, jegeni nan, giygeni bir şım bir goynok, uşunu gana estedi deyt. Uşundan bahardığına ülgü algıla. Dünya degen kızka ken, bay bolsaң da ötösüň, gedey bolsaň da ötösüň. Başkaruuçu bolsaň da ötösüň, başkaruluuçu bolsaň da ötösüň, biyik bolsaň da ötösüň, tömön bolsa da ötösüň. Birok eň negizgi nerse jürekke kim garayt? Allah Taala bizden martababızga, biyiligibizge, öňütüsübüzge, turgan turpatыбызga emez,
Allah Taala bizdin жүрөгүбүзгө кылган ишибизге карарын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыяматта айтат. Бул дүйнөдө дуадан качпайлы. Allah Taalага жалынып барган пендеге мен ушу атадан барып бир нерсени сурасам бир жолу берет, эки жолу берет, үчүнчү ай сен акмаксыңбы дейт, келип алып 6 саның аман кечке сурай бересиңби дейт. Адам бергенде жаман көрүп берет. Эч унутпайлы. Тура bir-birine кээде садака берет, биргине хадия берет. Адамдыкка анча-мынча гана ыраазы болуп берет. А бирок сурап көрчү, үст-үстүнө сурап көрчү, эмне кылар экен? Адамдын табияты ошондой. Алла Таала сурабаган адамды ошондой жаман көрөт. Алла Таала дуа кылбаганды жаман көрөт. Udu'uni astajib lakum Kur'an-ı Kerim'de siler maga жалынып жалбарып дуа кылгыла ben silerдин сураганыңарды берейин деп Allah Taala бергенге даяр экен. Биз сураганга даяр эмеспиз, урматтуу бир туугандар. Өзүбүздү оңдойлу, түндөлөрү тахажжуттарыбызга, эртең менен ушу бамдат намаздарга кадамдарыбыздан басып келип, дайыма тасбихтер менен болуп, дайыма Allah Taalага жалынып жалбарып, жүрөктөрүбүздү секунд сайын кайра ыймандарыбызга көңүл буралы. Бул дүйнөдө дуа 3 түрлүү болот деген. Allah Taala сурасаң дароо кун фаякун бол дегенде боло тургандай кылып туруп Allah Taala дароо берип коюшу мүмкүн. Мындай дароо берсе Allah Taala мага рахмат кылды, Алланын мээрими болду деп бил дейт. Allah Taala экинчи түрү ал дуаңды мүмкүн 1 жыл кечиктирет, мүмкүн 15 жыл кечиктирет, мүмкүн 60 жыл кечиктирет. Кечиктирип бербей атса, муну Allah Taalанын сыры хикмат деп бил. Üçüncü türü kıyamatqa kaltırat. Hiç kimdin duasını kabul kılbay koybayt Allah Taala. Bardığının duasını kabul kılat. Uşuğa toluk işeneli. Meniki kabul bolbodu debeyli. En takır bolbodu degende kıyamatqa berat. Allah Taala tuğrasını kılat. Allah Taala tuğra emes nerse kılbayt. Buga imanımız beken bolsun. Ayyub aleyhissalam degen paygambar bilesizler. Deneleri kurttap uşunday adam çıdagı zorlular menen organ. 18 yıl ölüm töşөгүндө жаткан. Бирок тегерегиндеги баягы жыргалчылыкта жүргөн адамдардын бардыгы жок болгон. Бир гана аялы калган. Бул дүйнөдө урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз досубузга, министр агабызга, төлөнчө бир күчү бар дагы бир ушундай күчтүү бир адамга, же болбосо мансабыбызга, үйүбүздө банктарга сылып койгон акчаларыбызга ишенип алып атабыз. Жыргалчылыкта гана тегеректейт тегерегиңде адамдар. Жыргал башыңа кыйынчылык келгенде Айюб пайгамбардын жанында киши калган эмес. Бир гана аялы калган. Ошон үчүн алымдарыбыз айтат, адамдар кем байлыктар сыяктуу, бирок кем байлыктын баары алтын боло бербейт дейт. Алтындар гана калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде билесиздер, Меккеде калган учурунда ушу адамдар күнүнө эртең менен туруп Abu Bakr radıyallahu anhu erteң менен туруп кечке чейин жетпейбиз деген ой менен жашайт элек. Кечте жатат элек дагы таң аткыча өлтүрүп кетет деген ой менен ушундай кыйынчылык менен жашайт элек. Ошол учурда хижратка уруксат берип сахабаларды көчүрүп пайгамбарыбыз калып, ошол учурда Меккеде ушунчалык бир кулашчалыкта жер калган эмес. Пайгамбарды өлтүрөбүз деп турган. Ар бир кулаштын жанында, ар бир кулаштай жерде жашаган адамдардын бардыгы Мухаммадты өлтүрөбүз деп кынынан ошентип туруп кылычтарды сууруп турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү түн жамынып Абу Бакр радıyallahu anhu'na келип, такылдатканда Абу Бакр радıyallahu anhu чыгып, "Я Расулаллах" дегенде, пайгамбарыбыз хижрат кылабыз деди. Ошол учурда Абу Бакр радıyallahu anhu эң бай адамдардын бири эле, өзүнүн мүлктөрү, бала чакалары бар эле. Бир жолу байлыгым эмне болот, үйүм эмне болот, бала чакам эмне болот деп ойлогон эмес. "Я Расулаллах, мен сенин жаныңдамын" деген. Экөө ошентип туруп качканда, артынан ушундай жүздөгөн жигиттер кылычын сууруп мушриктер кууганда, Саур тоосуна качып чыгып үңкүргө кирген учурларда Алла Таала карасаңыздар, Алла Таала эмне менен сактайт билбейбиз. Экөө кирип кеткенде жөргөмүштөр ушинтип желе тартып таштаган. Көрдүңүз, жөргөмүс ушундай адам көрсө ушундай жиркене турган, ушинтип туруп бир 5 мм чыкпаган ушундай бир жандык. Gördünüz, Allah Teala emne менен сактап коет, Кудай билет. Ушинтип туруп желе тартып койгондо, артында жүздөгөн келип, ушу үңкүргө кирип кетти, караса желе тартылып турат. Кирип кетсе желе бузулуп кетет эле го деген карасыңыздар. Ошондо Абу Бакр радıyallahu anhu туруп, пайгамбарыбызга "Я Расулаллах, азыр минтип туруп кадамдарын караса бизди көргөн атат" дегенде, Абу Бакр, экөөбүз отурабызбы, үчүнчүбүз Аллах экенин унутпа.
La tahzan innalloha ma'ana. Sen kayгырбагын, Allah Taala biz menen degen. Bul paygambarыбыздын devisi ele. Oşentip turup jürgömüştün jelesine aldanıp turup janagınça müşrikler kayra artqa ketken. Allah Taala emne menen saktayt, Kuday bile turmattı bir tuğan. Biz saktanıp kalabız da emneni gana kılbayız. Bizdin akılыбыз bul. Bирок Allah Taalaga çın ıhlasың bolsa Kuday emne menen saktayt, Kuday bilet. Karasanslar Yunus paygambardı kit jutkan. Dengizde kit jutkan. Allah Taala Kur'an'da فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Yunus paygambar oşol jerde oturup la ilaha illa ent. O Allah, senden başka Kuday yok. Subhanak, sen barından arusun, sen barından biyiksin, sen barından tazasın, senin kudretin bardığına jitet. İnni kuntu minaz zalimin. Men zalimlerdanmın, men günahkarlarımdan dep dua kılganda oşol uçurlarda perişteler Allah Taalaga uşul ün daima uğulgan ünele murunda uğat elek uşul ündü dep oşentip gübölük berişken urmattığı bir toğan. Eger Kur'an'da aytat فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Eger Yunus paygambar probleması çok uçurda Allah Taalaga jalınıp jalbarbaganda, probleması çok uçurda Allah Taala'nı zikir kılbaganında, bütüyünde bardık nerse jayma jay bolup turganda Allah Taalaga dua kılbaganında kittin içinde kıyamatqa çayın kalatalar deyt gördüңүздөр. Allah Taala anan kit gelip turup kança 40 gün oşo kittin içinde jatıp dua kılgan, kit gelip jeke anan sak salamat taştap koygon. Urmattуу bir tuğan, bunu oylanıp görelim. Allah Taala emne saktayt gördüңүздөр. Tün içinde dengizge düşkön, dengiztin korkunuçu, kitten dagı korkunuç hayvan var mı dünyada? Kitten dagı korkunuç hayvan yok. Kittin içinde kalganda dagı ümit üzböy, Allah Taalaga dua kılışkan, paygambarlardın sünneti, paygambarlardın joluguşu, paygambarlar jırgalçılık kezinde da dua kılat ele. Ayyub aleyhissalam 4 tülügü tügöl bolup turganda Allah Taalaga dua kılat ele. Bирок Allah Taala sınap 18 yıl içinde denelerin kurt bastırgandayın 18 yıldayın şifa vergen. Paygambar İbrahim aleyhissalam otqa ırgıtılıp ketilip baratkanda dağı jürögünde bir gümen bolgon emes. Otto Allah meni saktayt dep ottun içine girip baratkanda, tozoktun otunday ot jagılganda, ottun ilebinen kuşlar uçalbay kalgan, otqa taştalganda İbrahim aleyhissalam bir dalı jolu jürögünde başka nerseden jardam suragan emes. Allah meni saktayt dep kirip ketkende Kur'an-ı Kerim'de kulna ya nar kuni bardan ve salaman ala İbrahim. Biz otqa ayttık, otqa buyurduk. Sen muzdak bol, İbrahim'di kuyguspa, İbrahim'di salamat sakta dep buyruk verdik degen. Emne menen Allah Taala bizdi saktayt. Kanday menen Allah Taala bizdin duabızdı kabul kılat bul Allah'ın kolunda. Dünyadaki men Kudaymın degen, en zalimdardın zalimi bolgon, en uşunday düşmandardın düşmanı, en zökürlördün zökürü dese Firavun'da misal kılabız. Firavun aleyhi la'na suğa çöküp atkanda Kudayım men saga işendim degen. Karasanız Kudayım men saga işendim. Oşol uçurlarda perişteler bulun jalgançının ünü, bulundu bize hiç kaçan uqqan emes biz degen. Urmattуу bir tuğandar, bizdin ünübüzdü Allah Taala uğup atabı, bizdin ünübüzdü perişteler uğup atabı, bir oylanoluçu. Erten kimde garantiya var. Men oğurup kalbaymın, Kuday saktasın. Men kokusundan bir jerimen bir gemtik bolup kalbaymın. Men bir müçömen ajırap kalbaymın. Men uşundayla jırgap jüre beremin degen kimde var. Men jakınımdan ayrılbaymın. Menin başıma problema düşpeyt degen hiç kimimiz çok urmattуу bir toğan. Erten oşo gündörgö Kudayım bardığızdı kırsıktan, götür albagan sınavlardan saktasın. Birok başıbızda uşunda imtihandar gele turgan bolsa, murun uğulgan ündörübüz bar mı Allah Taalaga? Bir oylanıp görölüçü. Murun ıylagan göz jaşlarыбыз bar mı? Bir oylanıp görölüçü. Kıyamatta uşunça deniz akeyanlar gelip tozoktun otunu uçur albayt eken. Birok adamdın Kuday üçün ıylagan bir tamçı göz jaş tozoktun otunu uçurganga jetet. Oylanolu urmattуу bir toğandar. Bardığızga Kudayım takvalık versin. Tünkü namazlarыбызды oygotkondu Kudayım nasip kılsın. Allah Taalam tınç jaşoo versin. Kudayga jagıştı Kudayım nasip kılsın. Allah Taala el jeribizge tınççılık amançılık versin. Bardığızdı ibadatты süygön, imanды süygön,
Kur'an'da suygan, yeldin hizmetin suygan sezin bersin. Ve sallallahu teala ve sellem ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.